Muingi na ahuthiri a barabara ya kilomita 2.5 ya kuma Rongai ithiete Gatanga gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo nimatetetie gutiganirio kwa waki wa barabara ino ni mwene kandarathi thiko nini tu kuma waki wayo wambiririe. Noyo ti ria mbere, riri ni rita ria keri. Ria mbere bara ino yatengeirwo mbeca igithondekwo yatigi ya kuigirirwo rami. Nyingi muocaina akinyita wa bara agithie. Niri ni ria keri tuona matiga ni mathie. Iri yohana tari damu iracimbirwo haha. Kungihetia kure ihinda riri. Hakuo kwina cukuru, kwina thibitari, nino niyo barerie tuhuthagiria uthii witu wa gukinyia customer, ni ngari nyingi igera guku kwina biashara. It means us the taxpayers andu aria marare igoti ri mbeca cito cirithia kwanango hindi ciothe uguo na muno na ithu andu a biashara twina thina muno tondu biashara cito ni irathuka tondu andu matigota ku access hari biashara cito. Maugete mwene kandarathi uyu aracimburanirie barabara ino na gutiga marima na kumatiga mari hatikaini riri mbura irorete kura na magukorwo hatikaini ya mithiire na ya kugwatwo ni mirimu ya mai ma giko. Wamechimba hii ni damu ilikuwa imechimbwa hapa. Mvua ikinyesha saa hii kuna maji, kuna watu ambao wamekatiwa maji, kuna sewerage, kuna barabara ambayo kuna biashara, tuko na mahoteli, tuko na biashara mingi. Ni hasara kubwa. Tena tumeona pool imeanza kujitengeneza hapo ya maji. Sijui itaenda kiasi gani. It is an environmental hazard. Hakiri uguo moretie thirikari kwarira mitaratara mirumu niguo gutigirira mwene kandarathi ni acokereria niguo kumaura mirigo miritu ya uthii kana mareherwo mwene kandarathi ungi. Thirikari yona yaga gutuhingiria kiria wira uria yagirwo gutuhingiria ri ni mbere ratutwaraga ni gutucokia thutha. Tura plead na thirikari hasa President William Ruto uria wigite-ini ihinda riri bara ino turahoya turikirio yuke ethikwo yuke thondekwo igiriro rami uthii wa na mbere uthii na mbere Kajiado. No riu ri ni moka ni mathukia barabara na hatie kindu ona hatire mundu roka gutwira atiriri umiriria ni wiki imwe tukore tucokete wira hatire mundu ratwariria moka mathiete na magathie uguo. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Mwihaki.